umwanya ni mutoya korera ikinyamakuru cyitwa MTV yacu 5/5 iki gikorwa nibo bakintumye hamwe n'ubufatanye bwa Chantal. Imana iduhana umugisha. kugira ngo bigire isuku uwo babura ujya waje kumufatira ushobora kwandika iwe na quartier ye kugira ngo ikintu kigire umutekano. Ashobora kuza kukibaza twibagiwe wakijana aza tubwira izina na quartier ye. Reka rero dutangire tunyarutse. Iyi ni liste y'abapfakazi n'abantu 34. Uwa mbere yitwa Semba Alexandre. Arahari abantu baracanze baravanze ni rumva amazina nyine murabyumva uko Semba Alexandre quartier 15 Nyabikiza Kamikazi. Semba uwo babana begeranye natambuka. Nyabikiza Kamikazi quartier 6 natambuki kandi muze munyarutsa gutambuka kugira ngo twihutishe. Mutesi Divine quartier 6 Jahana. Mutesi Divine yatambutse. Nyantongo Nyamajana quartier 16 Nyamuhoza Kobwa Nyamatungo Nyajana quartier 16 Odia mutambuke muze mwe mwihuta kugira ngo dusome umuntu kero ubundi yatambutse bamusingirije. Odia Nyahimana Odia Nyahimana quartier 26 Kafiki Kamurenga quartier 20 Sizi ko abaduhaye duhamagara bari gutambuka. Mariza Nanziza quartier 9 Kituza Emeline quartier 27 nta muntu muri 27 yano uzomuntu. Nyamasoso Nyangabire quartier 45 Bahati Zatiba quartier 29 Nyamasoso Nyangabire havuye Nyamasoso arakurikira Bahati Zatiba Nyatusi Nyantore Nyamasoso Nyangabire Nyatutsi Nyantore Nyangene Sarai quartier 44 Nyamahoro Nyakiza quartier 24
Balikumu Bonami, quartier 35. Balikumu Bonami, quartier 35. Munywero Mawazo, quartier 12. Mahindigiri Nantebuka, quartier 42. Munyana Gentille, quartier 37. Patrick Lufurwa, quartier 25. Twari tuvuye kuri Patrick Lufurwa, quartier 25, tugeze kuri Nyanzanika Esperance, quartier 13. Mwajuma Flo, Nyanzanika Esperance, Mwajuma Florida, quartier 32. Sekebwe Wivine, quartier 12. Nabitanga Namunyura, quartier 9. Nyankundwa Safi, quartier 18. Bahati Jolie, quartier 14. Nyamunezero Solange, Nyamutigerwa Janine, quartier 22. Nyapata Arena, quartier ya mbere. Fidia Mariamu, Mutamuriza Francine, Mutamuriza Francine, Navigeyo Emerance, Namasoso Chantal, Nyansunika Aline, Mulembe Lucie, wanyuma yitwa Mulembe Lucie. Liste y'abapfakazi irarangiye. Abataje rero abatabonetse muzabamenyeshe bari kumwe mu makartier bazoze bahabwa ibintu byabo. Tugiye rero kuri liste y'imfubyi. Rero dukomeze na liste y'imfubyi. Hari abo bavivuye hano bamaze guhabwa
kuri iyi lisite ni abantu abavivuye ni abantu batandatu, hasigaye abantu 10. Reka rero dusome abo batahawe batambuke. Nyanome Nyankobwa atambuke, bamuhereza envelope hano. Nyamutigerwa Nyariburwa atambuke. Nyandonesha Esperance atambuke. Na Birori n'Amajana atambuke. Irakoze Moise reka dutangire kuri abangaba b'imfubyi. Twavuze ko abahawe n'abantu 6 bose ni 16, basigaye 10. Nyanome Nyankobwa quartier 16. Nyamutigerwa Nyariburwa quartier 19. Nyandonesha Esperance quartier 20. Nyamutigerwa Nyariburwa Nyandonesha Esperance quartier 20. Namuturanyi we bari kuri hano. Okay, ntacyo nataboneka azoyifata ejo kandi niba hari natambuke. Quartier 20 na Birori n'Amajana quartier 19. Irakoze Moise quartier 27. Birori n'Amajana quartier 19. Twavuze Nyandonesha Esperance quartier 20. Nyabirori n'Amajana quartier 19. Irakoze Moise quartier 27. Nanzanika na Birori quartier 29. Nyamariza Nyanduhura quartier 30. Ntacyo abo bose mubabwire bazoze gutora ibintu byabo ejo. Nyamariza Nyashimwe 44. Nyarukundo Aime quartier 24. Usamaza Zena barahejeje bariko baratangira barahejeje. Muikaze Gentille quartier 21. Ndaje ndaguhamagara. Ego. None mwamusitse arahejeje agira heza ariko baraheza abanyuma mu Nyamutigerwa Nyariburwa quartier 19. Sawa turarangije.
abasigaye tubona hano batafashe ni Nyabirori, Nyamajana, quartier 19, Irakoze Moise, quartier 27, Nyanzanika, Nyabirori, quartier 29, Nyamariza, Nyanduhura, quartier 30, Nyamariza, Nyashimwe, quartier 44, Nyarukundo Aime, quartier 24, Mwikaze Gentille, quartier 21. Abo ngabo mubamenyeshe bazoze badutoreje. Nyabirori, Nyamajana yamufatiye n'amafaranga ari muri izo envelope. Abataronse rero ejo bazoze mu gitondo baze nabo babahereze. Turarangije rero, dushimiye abakozi b'Imana bungeri muvuye gukora igikorwa nk'iki. Imana y'umwijuru baheze umugisha. Tukanabonye abagira neza bacu agira ijya avuga umuhagariza yabuka. Murakoze cyane. Turashimira abadutumye, dushimira namwe mwatwitabye mukaba mwakiye agatoya kuko kaba kameze kose kavuye ku mutima, ndagira ngo kabari keza. Kandi turashima Imana kuko ikomeje kubarinda, nubwo nyine namwe muzi ibiriho n'isi yageze kuri bose, ariko kandi no kwihangana Imana niyo nkuru. Ikindi kandi turashimira ubuyobozi, turashima kubw'iki kibanza duciye bugufi ku bwanyu. Imana yo mu ijuru itaziyibagirwa ibaha umugisha. Ikindi kandi turashimira ubufatanye abafatanyabikorwa bakoze iki gikorwa aho bari. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi baza bibuka n'abandi nabo bongereho, kuko abababaye ni benshi, abashonje ni benshi, abakeneye kwambara ni benshi, kandi n'abandi bose bagende bakore kugira ngo Imana izikomeze bagasanire, kuko ufite niwe uzuhabwa. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Arakoze cyane, tumukomere amashyi. Rya zina yavuze ni